पाउचेदी जम्फप ओइबा मरोइबा पाउ खराब दे तौजरी प्रोफेसर अमर जुमनाम एमयू की भीसी इंचार्ज ओइरगने यूनिवर्सिटी शटडाउन तौबगी अल्टीमेटम हांदोकले मुसु प्रोफेसर अमर जुमनाम मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर इंचार्ज ओइना खुदक्तगी थौपुनबा एमयू की रजिस्ट्रार प्रोफेसर डब्ल्यू चंदबाबू सिंहना ngasi ऑफिस ऑर्डर मथोखरे अमरोमद मणिपुर यूनिवर्सिटी की सीनियर मोस्ट प्रोफेसर अमर जुमनाम बो बीसी की चार्ज पुननबा ऑर्डर थोलखिबगा लोइनरा मुसुना थमलंबा यूनिवर्सिटी शटडाउन तौबगी अल्टीमेटम अदुसु हांदोकले हाइना मणिपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन मुसु की सेरोल अमना खंगलकले सेरोल असिना हाई था असिगी सैचत तरागा मथोइदा मिनिस्ट्री ना मणिपुर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार दा थारखिबा लेटर अमगी मतुंग इंदा मणिपुर यूनिवर्सिटी एक्ट 2005 स्टेट्यूट 26 असि चानदुना बीसी की चार्ज पुननबा खंगलकपदगी यूनिवर्सिटी असिगी रजिस्ट्रार प्रोफेसर डब्ल्यू चंदबाबूना प्रोफेसर अमर जुमनामबो बीसी चार्ज पुनबा ऑर्डर थोलकपने महिरोई क्या की लेरिब इशू असि खन्ना बिरगा असिगुबा सोल्यूशन अमा पुबिरकपदा हराउबा फोंदोकबगा लोइनरा मुसुना सिंदुना ngasi प्रोफेसर अमर जुमनामबो बीसी दा तराम ओखिबगा लोइनरा प्रोफेसर अमर जुमनामना यूनिवर्सिटी असिगी एकेडमिक एटमॉस्फेयर अफबा लेइनबा हेन्ना पुनिंग चंगलागनी आइना सु फोंदोके नागालमरोमदा महिरोई सिंगी डिमांड फंगद्रिबा फावबा खोंजंग जंक्शन खिगनी इचन थोइबे डाइट इम्फाल ईस्ट स्टूडेंट यूनियन की अपाम्बा हानना एजुकेशन मिनिस्टर दा फोंदोकरे ngasi फावबा महिरोई सिंगी अपाम्बा डाइट इम्फाल ईस्ट के प्रिंसिपल इंचार्ज शशि रंजन मखाताना थम्बीकिनी हाइबगी थाजबा पुरकपा लेट्रे मरमतुना महिरोई सिंगी अपाम्बा फंगद्रिबा फावबा मखल मखा कयागी खोंजंग जंक्शन वरेप लौरे हाइना डाइट एजुकेशन यूनियन इम्फाल ईस्ट के पब्लिसिटी सेक्रेटरी आर.के. इचन थोइबिना फोंदोकरे मणिपुर प्रेस क्लब पांथोकपा पाउगी मिफम अमदा आर.के. इचन थोइबिना हाइखे ngasi स्टूडेंट्स यूनियन अमदी महिरोई सिंग डाइट इम्फाल ईस्ट काइकोल पुल्लगा वरेप कया लौखरे वरेप सिंग अदुदी तासेंगना डायरेक्ट रेगुलर पोस्ट प्रिंसिपल अमा हापीबा नत्रगना महिरोई सिंग तालबा डिमांड असि पीबीबा मसिदा जाद्रगदी मतम कक्तना क्लास बॉयकॉट तौबगा लोइनन इंस्टीट्यूट थोंग लोनबा एजुकेशन लाकदोरिबा अनुबा प्रिंसिपल अदुसु चुमनातगी था तरु खक्तम पुगदोबनी आइना ताकपे मसिना ताकपदि अखोइगा इंस्टीट्यूट असि प्रिंसिपल सिंदोक सिंजनगी इंस्टीट्यूट ऑन्थोकपिदुना एकेडमिक एटमॉस्फेयर साथीना अकाइबा पीरिबसि थोकपियु नत्रबदे लेप लेटना खोंजंग चक्सिलकनी हाइबा याउना अखोइगी अपंबा कंसर्न मिनिस्टर अमदि NCERT ना ताबिद्रे मरमदना मणिपुर लेंगाकी CM बिरेन की पुनिंग चिंगचिनबगा लोइनना मिटिंग चंगबियो करिगुंबा अखोइगी अपंबा पीबिद्रबदि था असिगी तरागा तरुक्तगी अकनबा खोंजंग चंगसिलगनी आइबसिनी आइखे नुपी खक्तगी वेल संग रिलीज तौखरे यूनियन अगेंस्ट क्राइम ना था खुदिंगी पुथोकपा यूट्यूब चैनल वेब सीरीज साइटेंग इंसिडेंट्स इन मणिपुरी निपान सुबह एपिसोड नुपी खक्तगी वेल संगला एपिसोड ngasi थौबाल SPS इबोमचागी ऑफिस दा रिलीज तौखरे आइना WAC के सेक्रेटरी ए रोबिता दैमना थादोरकपा सेरोलमना फंगदोरकले सेरोल असिना हाई थौरम मसिदा एस इबोमचाना फंगदोखिबदा वुमेन्स अगेंस्ट क्राइम ना लमदम मसिदा सही तारारोम नुपीगी ओइबा क्राइम क्या थेंगरकले लमदम मसिदा क्राइम सिंग असि थोकपगी चांग हेलकपनिना मसि थोकतनबा मियाम पुन्ना वखल तामिननबा मरुओइना इनखलकलिबा नाहासिंगना वखल खंथनबा मियाम द मेसेज अमदि अवेयरनेस पीबा ओइना पुथोकलिबा साइथेंग इंसिडेंट्स इन मणिपुर असि यामना फबा खोंथांग अमने मियामना हाइरबा चैनल असि बु यूट्यूब यंगबिदुना आइकोइ पुन्ना वखल तामिनरसि क्राइम थोकट्रिङेदा सेक्शन लौरसि क्राइम थोकतबा इन चितलबा लमदम अम ओइमिनरसि आइना फंगदोखे BJP लेगाक लाकपदगी एग्रीकल्चर सेक्टर दा लौमिसिंगदम स्कीम कया पाइखतुना कानाबब कया पिखरे मणिपुर एग्रीकल्चर की पोथोक हेना पुथोकनबा अखंग अहिसिंग यावबा कमिटी सेमले एग्रीकल्चर मिनिस्टर कांग्रेस अमदी अते पॉलिटिकल पार्टी सिंगे मैनिफेस्टो द जाउदुना लेरबा फार्म बिल अहुम BJP ना पास तौबदा स्टार्ट तौरिबसि करिगिनो मणिपुर लेगाकना सेंटर की स्कीम सिंगे मखादा पैखलिबा थौरांग सिंगे मरक चुंबा वाफम सिंग एग्रीकल्चर मिनिस्टर लोखोइना मियामदा खंगनख्रे ngasi ni tai pat leiba BJP head office ta pangthokiba paumi singa unabagi thoromda minister लोखोइना हाई भारत ता BJP के लेखाक लाकपदगी एग्रीकल्चर सेक्टर दा लौमी सिंग किदमक ता तोंगा तोंगा स्कीम कया पाइखतुना लाकले मणिपुर की वैनसो स्कीम कया की मखा ता लौमी कया दा कानाबा पिखरे मणिपुर दा लौमी सिंग किदमक ता पाइखतखिबा अमदि फांगनखिबा कानाबसिंग अदुबा पुंगनिंग थोगतबिदुना अमदि मसक खंगबिदुना सही असिगी जनवरी अनिदा भारत की PM ना कृषि कर्मन अवार्ड पिबिरखे एग्रीकल्चर की तोंगान तोंगान स्कीम सिंग की मनुदा ऑर्गेनिक कल्टीवेशन असि मणिपुर दा यामना चानै
Masigi manungda chakhau asisu Manipur ki lehauda yamna chanaba oi. Sahi asida chakhau metric ton lising amaga chamri puthokpa ngamkhre. Asida suna tuna phagdok marangkai na puthokpa ngamba SYB asina lising mapan chanipan metric ton puthokre. Pharma producer company taruk hauzik Manipur active oina thabak tawre. Makhatana henna promote toba janana bahonare. Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana PM Kisan ki makhada miyoi lakh mangat lising marfugani thoi chatre sumna amba register tawre. Sahi amagi manungda makoi ki account sing da transfer tawfam thokpa lupa lising taruk makoi ki account da transfer tawkhre. Hauzik makhatana SRI ICM hariba law unaba method asi sinnaduna law uba lawmi gi sang asi chada sangwa kunthra ka taret dasmik manga soino hengalage. Double cropping hengana bahodare handaki kharif season asida punna mais hectare lising ni panchama yangai puthokre. Soyabin hectare lising ama sukna ni phumdoi amade pi hectare lising ama chama phumdoi puthokre. Paugi mifam aduda saruk yakhiba BJP ki Manipur Pradesh ki Chief Minister Paugi mifam aduda saruk yakhiba BJP Manipur Pradesh ki Chief Spokesperson CS Bijoyna IK BJP na pass tawkhiba Farm Bill ahumasi Congress ki Manifesto da Yauputanatan atay political parties ke manifesto da su yauduna laikhrabane. Aduga hausik na BJP na pass tawkraba matungda mayam na kari irang houribano strike houribano PM Modi na India ki lawmi singge income double hengkat na ba amadi lawmi sing nungahen na ba wakalon da Farm Bill ahumasi pass tawkibane. Maraga sida sandiaran ni pu sai kibaki khongjang December 13 phauba yaithokle JSC. Mamang tha November 18 ki numidang weramda mayumdagi selasi haiduna Sien Kerga Nupi Webik Ejjat manghnduna tamthina hatpayaba mongda phuduna thambiramba tankham awang lekai dagi ngasepam sandiar anigi matangda semkhiba JSC na thawdok asegi langla langjing December 15 phawbagi manungdo puthoktrapati mathang tang taraga tarukta Manipur gi nupi lupsinga akanba khongjang changchilagani aina tawramba adu laga ki maike digi COVID-19 laina lechat asina mapalamda makoi gi dan test tawgudaba leibana chathok chasinda apanba Laibadagi matam khara yaithopio haibadagi December 13 phauba yaithokle wafam asi JSC ki masin chatpa Indra Kumar na press club ta pawmisinga unabada phangdokhibane bhagna makha taraduna thaudok sida senariba uyumpuk awang lekai dagi Rabi Chandra hauzik police custody da leiri aihe Atoppa pau amadana Afghanistan da miyoi chahung kunmathoi amasu COVID-19 nakhre Afghanistan da nongmaijing numita COVID-19 naba miyoi chahung kunmathoi amasu thengna leibak asida leina asi naba mi gi masing Punna lising ni poma panchani kuntraga taret sukre aina leibak asigi public health minister na phangdokre. Afghanistan de February thada laichat asi thokiba matamdagi hauzik phawda miyoi lising amaga sampan umraga mathoi sikre. Haukiba pung kunmari ki manungda miyoi 10 mathoi sikhe. COVID-19 na naba miyoi yangkai daruk amasu pibam phagalakpa ubadagi nomaijing numit ki anganbada hospital lagi behumda hankre. February thada ki hauzik phawbagi manungda leibak asigi laboratory sing da test lakamaga lising humpoma pan chamri taragumdoi tawkhre. Haina ministry na haire Satyabhama rape tawduna Hatkhibada chennaba ani kona conviction Pikhre December 18 da sentence hearing chathanaba matam lepkhre Haukiba sahi lising ani tarahumdoi ge April thada RIMS ki Pathology Department da Junior Research Fellow GRF tawba ningombam Satyabhama rape tawraba matung tamtina halaga undoklambada chennaba ani kona conviction Pikhre December 18 da sentence hearing chatharagane case asida chennaba amana mara leitre aina kona thadoknaba khangankre Satyabhama rape case da chennaba gi dhamakta session judge Impal East na ngase conviction pikhraba 21 ani adude Thawbal Khetri lekai degi Khetri me Beju Allies Holendro sahi kun garipan abokba ibochau amasong Thagtlakle sabal lekai degi toijam Thesis Allies James Bond Allies apoi sahi kun ga taret abokba Jogendro kawe case asigi judgment adu ngasi video conference ki khudang da law thokibane Khetri mayum Bejuna IPC ki section 120 clause B 302 amsung 376 aduga James Bond na IPC ki section 120 clause B amsung 302 gi makhada book tawkibane maragasi koinaramba nupa na aronba mari Thmnakhiba photo amadi video clip social media da thadoraklaga lotkiba nupa nupi adugi mabungna phare haiba thadok asi Rajasthan ki Udaipur district ta thokibane haire Hariba nupa aduga nupi aduga sahi mari nungsinaklaba matong nupi aduga imung manung ki miyoisingna nupa adu yadabadagi imung ki miyoisingna pamba atoppa nupa amaga lohongkibada nupi aduga hana sahi mari nungsinaba nupa aduna
maga hana kaminakhiba photo amadi aronba mari leinakhibagi video clip social media da thadokramlaga lotkhiba nupa adu mabungna udaipargi mafam amadagi phare aire aroibada content sing asigi maruiba pau khara asiba pau tamjariba mariba local news youtube channel amadi facebook page asidagi yengbiriba punamak pathagachari loinana channel asena domda kanarabadi subscribe like and share to ka bigunu punamakpu amuka hana thagachari